kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau berburu mainan nih teman-teman. Kita cari yuk. Wih. Lihat teman-teman. Udah ada boneka ondel-ondel nih kayaknya nih teman-teman. Lihat. Wah, boneka ondel-ondelnya terbalik teman-teman. Wah, lucu sekali ya teman-teman ya. Kita ambil aja teman-teman. Wah, iya nih. Wih, boneka ondel-ondel. Kita cari lagi teman-teman. Di mana teman-teman ya? Kita cari lagi yuk. Wih. Lihat teman-teman. Wow. Ada pop-it nih. Wih. Iya ya. Pop-it apa aja ini teman-teman? Wih, ada pop-it Among Us. Yeay. Ada pop-it Keropi. Wah. Dan ada pop-it kupu-kupu. Keren ya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wah. Lihat. Wah, ada bebek-bebekan nih bersama anak-anaknya teman-teman. Wah, bunyi enggak ya? Wah, bunyi teman-teman. Wih, bunyi lagi. Dan ini bebek-bebekan paling besar ya teman-teman ya. Kita coba yuk. Bunyi apa enggak ya? Wow. Lebih keras teman-teman suaranya. Wah, keren ya. Yuk kita cari lagi teman-teman. Mana ya teman-teman ya? Cari lagi. Wih, apa itu? Wih, ada boneka Pikachu teman-teman. Lihat. Wah, iya nih boneka Pikachu. Keren ya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Di mana ya? Wih. Lihat. Boneka Squid Game nih teman-teman. Wih. Boneka Squid Game. Boneka Squid Game teman-teman. Wah, ini ada boneka ondel-ondel juga. Ngapain boneka ondel-ondel? Kamu di situ. Wah, keren ya teman-teman. Mainannya kita cari lagi yuk. Wih, kaki siapa itu? Wih, kaki boneka Upin teman-teman. Wah, boneka Upin. Keren ya. Nah, boneka Upin. Kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi yuk. Di mana ya? Di mana nih teman-teman? Ada lagi nggak ya? Wah. Boneka Squid Game lagi teman-teman. Lihat. Wih. Boneka Squid Game. Sedang apa kayak gitu ya? Oh, no. Keren tapi ya teman-teman ya. Bonekanya nih mantap. Cari lagi teman-teman. Wih. Boneka boba teman-teman. Wah, boneka boba. Wih, mantap ya teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih. Ada boneka gurita. Wih, keren nih. Boneka gurita. Kita cari lagi teman-teman. Masih ada nggak ya kira-kira mainannya nih? Wah, lihat. Ada pop-it Putri Salju. Wih, mantul ya. Ada boneka gurita. Wah, keren. Cari lagi teman-teman. Ada nggak ya? Wih, ada lagi nih. Wah,
boneka boba. Wow, keren. Boneka boba, teman-teman. Mantep ya. Oke, teman-teman. Udah dulu ya video kali ini. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Dah.